Guy, haina pung kaham tabuk jorang tongo 11 o'clock. Tabuk sing thangai tongo kamini simi Agartala Radhanagar. Guy Radhanagar ni simi thanai airport Maharaja Birvikrama. Guy amani yakla Guwahati. Gan logi tongo tuhin. Tini the last day kami wa. Sing Agartala was stop by ka tabu Radhanagar pathalai jab auto nasin tonglayo airport thana bagai to in by Guwahati thanai tini semai baksana hapana bine kai indigo na bokai indigo bai thanai bine flighting at 240 wa ani kai AirAsia sini kai guys ini 220 wa sini flight dan white thalai tonglayo bridge dol khoroksa bridge na auto white flight na singara awon nasin tong laibo na tabu 15 minutes later nare kai ka vlogger gimbal bakan bhai marse bo mar gimbal la ko tuija ga ta laka tom bai thalai si usi ek vlogger ko ai kosong kamu rara nomor leka vlogger iko pitu di stek di gimbal bakon bai bo tabuk finally sing tabuk airport sobanya jatana cinti mo tabuk bising hablai nai AirAsia ni inauguration tining nai first AirAsia ni inauguration ngai babana tara decorate lo khlaijak tini program khana bo kam nai se tasari bono kam nai se bo cold drinks on nang ta phone de bono kam nai se bo lajak to kha ai mo khang nai na kana sabai hai dong jingon noya khobo are bai flight nai dok dong noya khodo jingna cái taxi nó cũng ikle singwa kamare guys semai sok bai katang no wah nai sai ko mo ai sa
Tamseng ka sana na. Siya mo sing ra puya. Indigo ba bini kai 240 wa. 240 wa bini flight ngai sing bono yakar maklang ha. Ara Guwahati airport wait khale na. Thagang kai. Wait khen. Ngai thalai jang lai borok baman na de borok. Ngai bungtai tini first time AirAsia wa. Kini belanya khatong ko kya mathang jinai ni Agartala ya kare obo upai kre mathanai no naitani ya tabu sing thana bage lam sugi tungo teno kana bage Lao soi to lon chau lao so sa. lam sugi mana thang sugi tong ma da kita au kirmo to tang ma kya flight ka khanyo kharo mai chango khinyer kirbo abun bare kita dukho na ka mala apun mano tiri first time to flight bo kiro first time ke accident no jeta no dukho normal ini kokre Lain apa guys? Gate number 6. How lay aku? Tabuk sana naik lagi. Apa lagi? Tunggu nih. Oh mayo. Naik guys. Ya naik. Flight kita. Montirok Sagrada bisingni montirok एकदम काम सानाय किसा जो जागा दाजिन दङ तमा सिट दङ एकदम kakai dam sanmu soksa ani ba thilo ma dong la non ba ke yak no sok jage wana khatang e boss hok jage ang na thik leble bo ang sumo mo haike ma aso ke sokla so ke kisla ya so kai bartam leka inauguration ba ke ek chocolate dia Guwahati was sok pai ka tabung an nok pai lai useng ka ra ka ra bai sa AirAsia mo ke ke ma ta ke mai wa lai khop ka ko kina mu sai sai ko ngai jan bas bai ro na ko awai na sing dong lai tabung naga bondo AirAsia pas ka hoi khai ro sama tongka karena arab nangka ini kebro bukti ka sakro ini kebro nam kana tare ni pere ko kana jangkar bindeli ka ke komata kana ke mata ka ke mol mare ko sok pai lai bising khap lai jai airport bising wait khai jong lai tu hin na bo phaya ko ba khai indigo emne sin oklo kon sok pai ga bo wait khai jong lai bo bag rok nai pa lai ka tak abo tangi abo wa tangi ke abo thang lai tong lai o roma airport ni no khol lai ka tabo gari wa ka lai ja leng lai yang ses na de charger ma ka lai se kan khorok sa 5 jon nang ka ba jai ngai thang dong terus naik tong ni ro kau ka tung ma jaga wa sok pai lai ka referani se na kutung jaga wa kai sima he finally sing sok pai ka no ka rumo are ngai sok pai lai ka ya malu kali nggak sok pale jaga tabu na onek nggak leng soka tabuk nggak kisah res kali tuh kuoi thuna siminda tabuk ini salja thunai
Airport khana norok malainai ke jini asuting sutung good night dei next vlog malai hinai norok